Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai gelan kita, kiban kenan hai gelan tiga palih. Haba syedra Bandung. Haba get hai gelan tiga palih tanpa dekut nama hai palih. Sehat ke bila Allah? Sehat hai gelan tiga putih buat di bawah mana mata hai jika palih dengan. Semoga sejahtera bersihat Bandung Kundun. Amin, 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 amin. Kamu kena buat. Kamu kena berdoa kerana bujuk kabui, bujuk kebui, bui, kita pergi kebui. Ya benar. Tapi Kundun anak menyenangkan dengan video lun, dengan hujah lun, dengan hinaan lun ulama suku. Yang kalau lun berdebisu, lun bertanggung jawab. Si harus bertanggung jawab. Gimana nak tanggung jawab? Si wajib tanggung jawab. Nyamba. Wajib tanggung jawab. Allah. Dan menajik kurang yang jauh video lun, yang pakai kacamata lagi lun. Duk lah motor pegah haba peti, motor lun na motor, duk lah motor. Ceramah ke lun barang kapu. Cik lagi nyan je. Cik lagi nyan. Nyamba. Cik lagi nyan je. Yang maksud tujuan je nyan. Itu kon jak di fira-fira ko ji ko jak pelemah motor itu kah ayat paling. Jadi dalam videonya kon jawaban daripada unru, kon jawaban daripada urang kah hai pali hai paa. Berapa ikah yang pa ayat pudo ke ayat tuan nama dah peh itu nyong kah hai paling. Nampung pak. Hana umpum lo. Kai lima ke dia? Penjawaban daripada Pak si Pak urut Kah Pak hayat Ti kong tahunya. Yang tanai umbalun awakah. Ajak anak pada peyum pi. Kamu aja anak pada peyum bakal. Kamu punya pada peyum bawa. Kamu aja anak pada peyum bakal. Menang ke? Datang. Kah datang. Jadi yang boleh kesimpulan, yang boleh jawaban, dari ure awakah, yang boleh jawaban. Apa je pada apa dah lah kena tengok. Mbak. Kon ke jawaban daripada awak dro ke hana, awak dro ke lah tak tahu. Jadi, lun kesampau sihat videonya yang keluh ke fitnah kelun bak media, lun dikeluarkan daripada daerah Mudi Mesra. Jadi, nak tolong bah sihat videonya toh tengku yang petebit lun daripada daerah Mudi Mesra nya. Betul kan? Bijak bapa fitnah lam media. Ya, betul. Media dia pukul kan, netet kan hamjadah paling ha. Tapi dalam videonya lun penjelaskan, toh tengku yang petebit lun, yang nepegah bak media, lun kujabat hanya menjelang beberapa bulan. Jadi hana ya apa dia pikah hana pungo kan. Pete na lagi nya. Alah gelan tu apa Cik menan ji alah ate mena kada puai ka. Jadi jauh sihat videonya. Cukup jawab kali aku jawab. Apa lawan nama? Anji hana umpucap ka. Alah punya orang mula jak dah mula tanya. Ya dah mula. Ya. Jak. Ya. Jak. Alah benar kada puai kah yang hai buci. Pinah haji. Benar kada puai. Boh. Kalau nak fitnah kelunnya, kalau nak kerang kata kelun bak media, belum bertanggung jawab sihat cedera. Jerat ke tanggung jawab. Ya ambat. Ya. Ada binatang palih binatang ate gelan terda. Nyamban yang kepun kada aku je. Pun yang tu. Yang kedua yang kedua je. Cuba gak. Media yang kedua ataupun yang ketiga hana dengar. Yang lu injak foto Abu Mudi Mesra segai silo, tapi pakorna editan foto Abu Kutaklum. Alah, abunya abu je ka.
Benar kata pergi kah. Lon hanayo lo maka. Apa yo lo maka mah? Bi onayo lo. Kah yo. Ya kan? Lun hanayo. Dan bapi yang kena lun pegang video nyo baik ni kira urung don lun yo. Demi Allah hanayo. Pegang-pegang kah. Ya ni mi Allah hanayo. Alah pak buduk ke. Alah. Benar kata pergi kah. Lah temen yang bui kah. Bui ku tena alam kah. Yang boleh solusi yang god hana suah tu menak dan hana suah banan kedua urung si. Karena lun hana lun banan kedua urung si don yang bersangkutan lun dengan si do boleh. Jadi lun bertanggung jawab. Akan Cik betai bertanggung jawab kah. Ya teh palih pak kah menjadi kawo kena hai kah. Bang benar kata pergi kah hai. Bu ya teh. Kakak lah yang menang. terima kasih beri tetap siram doa. Je. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.